press on her event. And it'll take me to her page, her kaupapa that she has sent up, and it says, give kōha. Te hononga o te ao tawhito ki te ao hou. So a little beautiful mihi like that you can select, so we'll just select that one. Nau mai ki kōha he pūnaha matihiko Māori ake nei, kia kōha atu, kia kōha mai. Hari ana te ngākau, ko tai mai te whānau ki te tautoko. He momo hangarau hei hono i te iwi Māori, ngā whānau Māori, ki ngā kaupapa Māori. Big mihi going out to all of our whānau who've been organising the kohi pūtea, the fundraisers, collecting the money at tangihanga, at mārena, at rā whānau, at celebrations. They've already been doing it. All we've done is created a solution to help make that mahi easier so that they can be present in the kaupapa. Kei te marae o whakau e ki maketu te whakarewatanga o kōha, a te ipu karea o ngā kai whakahaere o kōha, a ngahu pōtaka rāua ko te awanui reader. We had kaumātua using the links, getting there straight away and just being amazed. Demonstration we gave, and we used that real kaupapa of the local kura. The pūtea raised just with that, with the kaumātua in those few minutes, was hundreds of dollars. Ko tātou ngā kaumātua, kāre tino mōhio ki te mahi o e rā mea, ka tiku nā tuki nā mokopuna, me kimi hia te app nei, te tiku kōha. Tia hau nei nā, he mea pai tērā, tino oronga I roto I tērā. Our whānau in Auckland, we're still in lockdown. Nā ngahu te whakaaro kia hanga a kōha I te tau 2020 I te tainga mai ama te korona. A ka hauri ngā tāngata e āhi ana te haere ki ngā tangihana, kia tangi ai, kia tuku aroha a pūtea ai I raro I ngā ture o te wā. Ka mutu nā te rōpū Able Tech I whakatīnana te whakaaro nei. Ka whai mātou I ngā tikanga Māori. Back in the day, our whānau used to collect all the names in a book to respond, to keep those whakakahi wera here ngā whakapapa. One of the things our app does is allows whānau to share who gives the kōha to their whānau, remind them of their obligations. Another one is the kanuhi kitea, the ability of our whānau to send a video message with their kōha. Another one was the reo. When we put down a kōha on the marae, we normally put it down with a mihi. So allowing our whānau to share mihi when they give their kōha through the app. Kōha is fundraising for our babies to... Ko te waka tumuaki o te whare kura o Maketu, tētahi I whakamātautau ai I a kōha, a kia kohi pū tea mō ōna tamariki, kia hoko tapu hā kina kina. Kātahi te auahatanga o tēnei whakaaro, te whakamahi I tēnei taupanga o kōha. Me te whakaaro Māori anō hoki, kua tākai, ponitaka I ngā rauemi o te Pākehā, e pai ai. Te haerenga o te ao Māori, māma ki te whakamahi, māma ki te tāpiratu I ngā kaupapa ki te taupanga. Ka tae te whakaoti, te whakatutuki I ngā mahi ki roto tonu I te reo Māori. Ko ona āhuatanga katoa kei te reo Māori. Ka tae te whakawhiti ki te reo Pākehā me nai hi ana. Kai e tai atu o ngā pūnaha matihiko kohi pūtea I Aotearoa anō hoki, he oi hei te tokorua nei, he nui ngā rerekētanga o kōha ki e rātu. With the other providers, if you set up an event, you set a target for it. It might take you 1 month to try and achieve what that target is. You might be so close, but then you don't hit it. Oh well, that's it. Kōha goes back to the people that gave it. We didn't want to go about it that way. We wanted to get the pūtea and the kōha to the kaupapa and to the whānau as soon as possible. So when you give, it goes through the security checks, boom, with you in a few days. E kaupapa Māori tēnei, no te ngākau Māori, whakamahia tēnei hangarau hau, ki te tautoko I tō whānau, ki te tautoko I ngā marae, ki te tautoko I ngā kaupapa, a rangatira o tō whānau, tō hapu I tō iwi. We're just taking the hōhā out of kōha. We're trying to make it easy. We're trying to make it accessible. That's our kōha. Hei te mane e tū mai nei, ka huakina te pūnaha matihiko o kōha ki te ao. He roni Waikato, Aukaha. Ko te reo